10 человек, иншаллах, придет наших прихожан из города Казани, из районов республики, гостей республики, мужчины, женщины, молодые, взрослые, пожилые, все приглашены. Салям алейкум. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala bizni shu kunda jida bitindi. Payg'ambarimiz aytgancha, mu'min kishining roza tutgan kishining ikki shodlig'i bo'lar dey. Birisi iftar bo'lsa, ikkinchisi yawmul qiyama, qiyomat kunida bo'lacak Alloh bersa. Mana birinchi shodlig'imiz kelib yetdi. Biz o'zimiz Nurlat rayonidan keldik. Bizda 30 dan ortiq kishi bizning bilan keldi. Yiroq aralarni yaqin ko'rib indi. Bizning hislarimiz shodlik bilan aytsak, shu durust so'z bo'lar. Allah'ın rahmeti olsun. Hamda sizning mana umuman musulmonlarga, Tatariston musulmonlarına o'zingizning tilaklaringizni yetkazsangiz edi. Bizning tilaklar Alloh subhanahu va taolaning so'zlari wa'tasimu bihablillahi jami'an va la tafarraqu. Ya'ni nechik bizning babalar da shu oyatlarni yozib turganlar. Alloh subhanahu va taolaning bog'ini birga tutiling'iz ham bo'linmagiz. Shu mening so'zim. Bizning tilaklar Alloh subhanahu va taolaning yo'li bilan islom dinini tutib, barg'a yetakchilarimizni tinglab, bo'ysunib, Alloh subhanahu va taolaning yardamin umid etib yasharga. Allah'ın rahmeti olsun. Allah Teala barlık izgi tilaklarını kabul etsin. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Wa alaykum assalam. Nefsine yetesinin vakıtın köpedi, berkem kolunda da ışanış yok bit. Vallahi billahi hisabın zordur, sonsuz kilgen işe kilsin tevbege. Vallahi billahi hisabın zordur, sonsuz kilgen işe kilsin tevbege. Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Yenilik çakırı bileti kuluma elekeşte bik şatlandım, gururlandım. Yenilik bu ihtibarga, uyuşturucularga mene көңілден уже сәлем, уже рәхмәт яулып тұрды. Очрашу һәр вакыт нәрсәдер бирә, өметләр зур, вәгазгә дә программаны белмибез, конечно, но вәгазгә дә өмет бар, яңалык та ишетербез кебек. Мәчеткә йөргән кеше түгел мин, шуңа күрә менә шулай белемне арттырырга тырышып йөрим. Allah'ın rahmeti olsun. İsen sağlığına Allah bir şuşu iftar meclislerin kergen nasip olsun. Rahmet. Bu Urazat turunda benim birinci söz aytasım ile birinciden elbette Allah'ın rahmeti olsun. Şuşu meclisini, şuşu iftarını uyuşturucu bizning kardeşlerimizge en birinci şiratta elbette Allah'ın rahmeti olsun. Uşmekerler Asosiyasyasına, ikinciden elbette diniye nazaretine hem de Kazan Arena'nın direksiyasına bir rahmet edesim gele. Allah'ın rahmeti olsun barşasına da. Buna bu zor meclis, o özüne göre bir zor bayram diyesim gele. Hem şunday zor bayramını uyuşturup, o bir de cevaplı. Hem Allah'ın rahmeti olsun, şunday zor meclisini jiyip, şulay matur bayram görü, o bir zor cevaplı ayber. Hem alğa tabada bunday meclislerini, şunday zor meropриятияларны, şaralarını görü nasip olsun diyesim gele. Amin de inşallah alğa tabada, alдағы yıllarda görüşürge nasip Allah Teala, nasip etsin Allah Teala. İnşallah. Allah'ın rahmeti olsun barşamıza da. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Barışa kişilik birleşe bulmasın yoldan yazgan nimetleri kin Allah'ının hoş kilesin Ramazan ey aylarının kadirlisi roza tutu ecri iftarlarda ağız aşı yamaşar taşılı küngelini
Qaysı жердә, qayсы хәлдә, җәннәтләргә туры юл, күңелне, җанны чистарта, уйлата торганы ай бит ул. 12 айның султаны, Рамазаны безгә якын. Уразага, тәрәвихка, карамагыз бик салкын. Кайсы җирдә, кайсы хәлдә, җәннәтләргә туры юл, күңелне, җанны чистарта, уйлата торганы ай бит ул. Меңә айдан да мәртәбәле, кадер кише зикрем. Изге айда изге гамәл, Аллаһ белә билгеле. Әй айларның кадерлесе, руза тоту әҗрем. Күңелне, җанны чистарта, уйлата торганы ай бит ул. Хуш киләсең Рамазан.